Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Dito'y Lagip Di Napalabas. Anya ti ka sa pulang? Ha? Ramil, ading ko. Ading ko, kunam? Awan ti kapsat ko, akas kang ka. Ramil, saan ko mga kasat iprakisarita may ti kapsat mo? Nangigmumet, Annabel. Awan ti kapsat ko, akas kang ko, na. Anya ti ka sa pulang? Umasadag ka kanya kitan? Gaputa momon, nga nabakdang akon? Na asenson tibiyag ko, tibiyag mi, idisyak tumasadag kang ka. Idisyak tumasadag ka na kayo. Sandak ng kaskaso. Dakailahin kinimanang Ros, ti paborito ni nanang nga anak. Kadsyak, dinakpagan ano. Hamom ka di, tinauding imbagam kanyak idi. Nga awan ti kapsat mo akas kanyak. Sa ita, umay ka, kinibagam nga kapsat nak. Kastamit kinimanang Ros. Hindi mapanag agpagpakaasi kang kuwana. Tagayat ko kumamat, di makabagbasa. Himan niya ti kunana. Awan ti kapsat ko akas kang ka. Agpapada kayo amin. Nang naruna kininanang. Hindi mapanag iti eskwela ng pagsuruan na. Mangibabain ka. Awan ti anak ko akas kang ka kunana. Ita, ti masanson di biyag ko. Umay kayon, tapno bigbigan na kon kakapsat. Tapno umay matan ni nanang at bigbigan na kon nga anak. Iti kasarak sisyak lang. Taimbagak iti asawak nga awan ti inak, awan ti amak, awan kakapsat ko. Gaputalinak sidak. Ita, kagura da? Uno, nasakit mo't tinakim yo? Gaputi pa naging peksak ti sakit tinakip ko. Pumanaw kan. Gaputag burburek ti darak no makita ka. Manong Henry. Pumanaw kan! Dengkay nangigan, papagayam ket may salay nga paset. Di pagkasarita ni Annabel. Iti programa tayong Lagip Tinapalabas, iti Action Radio DCJ Silawag, iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award, Search for $1 Million Amazing Story 2025. Nga ti pagkabuklan, dito nga pagkasaritahan ni Annabel, kaya kayo ito manggigan, makompleto nga mangeg, into no 12:30, aging alas 2, iti Malem, iti Action Radio DCJ Silawag. Iti programa tayo nga Lagip Tinapalabas. Papagayam mi, kada kita mandaman nga agbibuya ta, paki-like, paki-share, dito yung video, iti page ni paring Ray, ket no, hanga peda kapalo, ipalo yo, i-like yo, dito yung page ni paring Ray nga, Ray Fiesta Sentenciador Award. Ket no may upload dito iti YouTube, ket isut pakabuyaan nyo, paki-share. Kaya nag-subscribe kayo kuma iti YouTube channel ni paring Ray nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award. Pawagayam, ket no adakad to, kagbuibuya ket kayat mumet nga lagip tinapalabas ti pakasalitaam. Tapno may kang kamot iti chance nga mangabak kada kita kakadakkel a premyo. I-computer mo na ito success story. Success story sa masapol mo ya, na imbaligyan nga pakasalitaan. Sayo isan iti email address nga nemiruiz@yahoo.com wano saan kat nemiruiz123@gmail.com. Darakal na iti premyo papagayam. Manasin iti weekly prices, monthly prices, at dado iti grand prizes, 50,000 pesos iti premyo, iti mapiling nga grand winner. First runner-up, 30,000 pesos. Second runner-up, 20,000 pesos. Third runner-up, 10,000 pesos. Ken adamay sang special award nga umawat iti 5,000 pesos. Malaksid ka na cash prizes, adapay SAS, nga maiyokor kada kayo, sa adapay plake. Hindi ka iti premyo. Kablawan naman, tinaragsak nga ba nagbuibuya kada tayo ni
Mr. Aurelio Fiesta Jr. ni JR Jr. Kaya nakabakasyon nita dito'y Pilipinas, dita Butong Lawag City from Hawaii ni Aurelio Fiesta Jr. Kakanayon nang isi-share ito video tayo ha. So nga doon kita viewers tayo. Anuhan nyo kamailan iti mangisurat kada iti pakasalitaan nyo true to life success story yo. Mabalin kayo mat katulungan ya. Tabay sakbot nga writer. Awagan daklang iti cellphone number 0949-876-7682. 0949-876-7682. Tapos di kasta kat siya ti mang-interview kada kayo. Okay ba? Lagip tinapalabas. This is JC Action Radio. Tingkay pakanggan, pakabuyaan. Ito'y Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for $1 Million Amazing Story 2025. Ni Manong yu anemi dito, ni Maisha Ruiz. Nabayag ako niti lagip tinapalabas, nabayag ako niti radyo. Taore no nag-retire tayon. Inaiban dati pa lang para itintay pa ng portray kada ti programa nga letter reading. Di ba? Ayan. Kaya kasama tayo, ori awan ti radyo, at matbukod tayo ng studio para iti live streaming tayo, at damit page tayo, nga dirman ng Nemi, Ken Nemars studio page. Okay? Kaya siyempre, aging ka, ito no, sabarin tumanin nga may upload ng video, iti page ni Parang Ray, Ken YouTube channel na, at kikita tayo tumanin. Salamat po.